Kenya mataslide balaro rode ando banyodia ando banana deran dere follower ke likes ni ka Facebook page dere kare page be nyo dub daro te deran dere kalat jakeni ko to de ne ko de kare ne de kondom gor keje do banyam ojin de follower de ka kok Matika credit ke visa de follower ke laxne de ka kok online te ke website michal insta followers a gwan ko ko ngako akaten de Twitter follower de ka kok de point Facebook de kok de YouTube de subscribe de ka kok de Instagram de ka kok de kandial de ka kok ten ko ka social media ten ko ngoro de na de ko gor Rode dairy website michal admefast.com dairy ono to de within admefast.com la de let keje kenyam bi wo ka email bro do register rode bi page dan ko go do promote ke YouTube and they promote ke any social media go they promote and website mo bi la de a lot of leje wonene jin point do be rather than be likes ke follow ke Facebook page do yo kujo follow yo ke jen page ke your profile ramomo be yumo ke credit ke be yumo ke green take a credit me chari alaka don ran be jo to be do na like 10 credit ke 15 ke 20 credit ke 9 or 5 or 6 credit jini yo bu nyoko jien kantin kula jaga ga kane da to bi ga nyoko bilana ka dundu bi la ramu duna wi jalla ki wi je follow and page ke and YouTube da man go roto dena subscribe tin man bilal bi le to 10 credit ramu page we jalla ki wi je follow be 10 credit be ka je jino gomone jege ne ko ken bo jege credit ne ka nyin ne ko ken kon kula la ka kula follow ajen ta dana lereje so mu guruje na me de yi nyin ko dia de ke increase within no time so gore beyond admefast.com ko admefast.com tel mu gore bro register bi nyin ne ko ken bi ka like ka bi ka follow ka bi subscribe ka bi credit nan jege be bere ya kan kadu an kajen website mo bradien kajen gwas mo balore ke duna bo don go danu yumla don jalet bono goro leretin kon lediba yo mi che dunu jiglo te ke tungwan ti ke 10 credit mi che ge be dunu be lak be follow so be 10 to bu nyo jen bo ge jen dob dan 10 bu jen ke ji bu ko ke jen dob dan le de je jen dob dan kunar follow ke je ke je dob dan kunar la ke je che use ko gwan ber balong don che cho 2000 yo che ge tan din ni ga organic tan ni che organic lo no to ke ni kon tin bene kan lo no kan manan ne kan ne de konan kulo kok na mega ne de kok na ga beje lo ngurun mi sha dunu cha ja aksa bo to bi kan ngor du no shire men dire gor kon o ne kon mi ci kan ku kan we dan de na follow je ki we dan de kan la ka ye dere go ade kok mi ti ga dom de kok je ko run mi ci je de tin kon go de ka chula de tak ku je mo ci lo tet en tama